ti division thir tu te chibai ule PC wanun moi kani a serchi wangkhoi lo ngai thlang u serchi bial assembly by election nei turatan in buat saina pe fel ani to a he in thlanna vote thak wai pui tu tur polling party te point an duty na tur mun an thleng fel to serchi bial assembly by election nei turatan hian vo in chohmalam khan polling party te hi an kalna tur polling station chu khol manga ti fel sak an ni a hemi hnu hian polling party te hna hian in thlanna atana man tur bong ro poi mo le vote thak na khol te chu pek chwa chun zom ngal ani a polling party te hian an bung ro te an enfia zo hnuwa an duty na tur hi pan ngalin polling party chuak ma saber nei lo polling station na duty tur te chuan vo in chohnu dar khat khan serchi DC office an chwa sanani serchi bial assembly by election nei tur boy pui tur hian polling party somthum paruk ruwa man ni in vo in khan polling station somni pakwa duty tur te an chuaka abak zong te hi atul huna che chuak thei turin anom don thunga polling party pakhata hian presiding officer le assistant presiding officer pakhat ve baka polling officer pahni zel an oma ven himna lam na thok turin police pahni zel da an ni bok serchi bial tu MLA thlang turin serchi bial chunga vote nei te chuan naktuk jingdar sari atangin vote an thlak tan don Election Commission of India in Manna alo siam tongin serchi bial by election nei tura hian naktuk jingdar sari atang hian vote nei te chuan vote an thlak dona serchi bial chunga hian khopali omin polling station somni pakwa a oma hengte hi urban area a serchi pa polling station som pasari le thenzola som baka rural area a buang puile nei lova pakhat ve ni a vote nei themi pa sangkwa za som kwa pakhat le meichia sing khat zathum som ni pakwa anwa in vote nei thei sing khat sangkwa zanga som ni an oma hengba ga hian service voters za som kwa pariat omin anjinga pahni te chu meichia an ni a naktu ka vote thak na hun hon ani ma hian kumsomria chunglam le pian phunga rual ban lo PWD te chuan postal ballot mangin vote an lo thak to ani serchi bial assembly by election nei tura hian vote thak na atan electronic voting machine EVM chuman ani dona heiba ka hian polling station tina VVPAT man tur ni in heta hian vote thak tu te chuan an vote chu an mungal thei don ani heiba ka hian polling station somni bakwa jinga polling station som panga a chuan webcasting kalpui ani dona heng polling station ate hian in thlana buai pui dan te chu internet atanga lo enfia reng thei ani don ani serchi bial chunga vote nei zong te hna hian voter information slip chu sem chua ani to a hi vote thak tur te chuan polling station a an kenganga heiba ka hian electoral photo identity card ipik an keng ngei tur ani a engemaw harsat na awanga ipik keng thelo chuan aadhar card MGNREGS job card passbook driving license pan card le thil dang danina phalte an keng thei don bokani tun tuma serchi bial assembly by election nei tura hian candidate parukan oma hengte hi Bharatiya Janata Party BJP candidate Pulasya janga changte Indian National Congress INC candidate PPC Latlan Sanga Mizoram People's Conference MPC candidate Puvanal Ruata Mizo National Front MNF candidate Puvanal Zoma Zoram People's Movement ZPM candidate Pulal Duomale Independent candidate Puram Hlun Edenate Anni a hengmi te atram hian serchi bial mi puiten an IO tur hi an thlang dona Election Commission of India in vote thak hun tura alorwa manto jingdar sari atanga tlaida rup thleng ti to chu nimin khan ECI hian ron pot sei le in tlai lama zandar sari thleng vote hi thak thei ani ang vote thak zo fel ani hnu hian vote thak na atana man bung ro te hi serchi DC office a lakhomin EVM te hi strong room a da du ngalani anga me ni sang ni som ni pakhata vote la te hi chiar ani ang naktu ka serchi bial MLA by election nei tura vote thak hun chunga tanarwa manna omsa chu darkar khatin po se ani Election Commission of India ECI chuan nimin tlai khan thu chua siamin serchi bial MLA by election nei tura vote thak hun chung jingdar sari atanga tlaida rukthleng tura ruwa manna omsa chu darkar khata pot sein vote thak hun hi jingdar sari atanga zandar sari thleng ani don ta a an thu chua siama chuan vote thak hun chung an po sei chan chu Chief Electoral Officer Mizoram in thlan hun pot sei tura zia ka athlen bo zuina ani thu tarlan ani vote thak ni hi engine ni ani a he ni hi kaushan chen khat 7-day Adventist Church of God Assembly of God te ni serani a sabat certain vote an thak theinan hian party then khachuan ECI angen na an lo thlen to bokani nimin tlai thlen khan Mizoram a mi nuai khat sang kha zakwa somkwa paruk te hne na COVID-19 vaccine dose khat na pek ni to in mi sing thum sang khat te hne na dose ni na pek ani to bok
Kumin January ni som paruka Mizoram COVID-19 vaccine Covishield pek na tho ani nuwa nimin thleng khan Mizoram hian mi nuai khat sang kha zakwa somkwa paruk te hnena dos khat na pek ani to a healthcare workers mi sing khat sang ni zathum somriat pariat te hnena dos khat na hi pek ni to in anjing mi sing khat zasari somsari pariat te hnena dos ngi na pek ani to boka frontline workers mi sing ni sang ni zanga somthum pahni te hnena dos khat na pe to in anjing mi sing khat sang ni za som pariat te hnena dos ni na pek ani to boka kumsomli panga atanga kumsom ruk in karmi singli sangkha jathum somnga te hnena dos khat na pek ni to in anjinga mi zasari pariat te chu dos ni na pek ani to boka kumsom ruk chung lam mi sang ni zanga somsari paruk te hnena dos khat na pe to in anjinga mi sang sari jathum somkwa paruk te hnena dos ni na pek ani to bok heti lai hian ser chief district a po shidan na pek na hi kalpui chun zom zel alani a healthcare workers mi zasari sompali te hnena dos khat na pe in anjinga mi sari pariat te chu dos ni na pek an ni to a frontline workers mi sang ni za ni somriat pathum te hnena dos khat na pe in anjinga mi sang khat za somkwa pathum te chu dos ni na pek an ni to boka kumsomli panga changa kumsom ruk in kar mi sang kha zakwa somni te hnena dos khat na pek ni in anjinga mi somli paruk te chu dos ni na pek an ni to a hengba ka hian kumsom ruk chung lam mi sang ni za ni pakhat te hnena dos khat na pe to in anjinga mi zaruk somriat pariat te chu dos ni na pek an ni to boka tun thlengin ser chief district a hian mi sang sari za som pariat te hnena shidan na dos khat na pe to in anjinga mi sang ni zaruk somthum panga te hnena dos ni na pek ani to bokani vo in zohmalama kholai lungkhwa a lirthei van duai na thlenga mi pakhatin nun na chanin midam pakhatin hliam atwar bok kholai lunga changa thudon na in a soidanin vo in zohmalam khan tui chang ral lama kongsiam na thokmek tu bavia company hnuai thok chak chu kholai lungkhwa a bike pakhat chu asu a he bike a hian mi pahnih chuangin bike nunga chuang than tluang a kumsomli pakhat kholai lung chuan hliam na tak tuarin serchip damdo in panpui ani hnuwa a borala bike khal tu rodola kholai lung khwa vek chuan hliam na tak atwar bokani he van duai na thlen na mun hi kholai lung kot chua khochung lun lai tak ni in kongpeng a changa main road ta lut bike chu chakhian a ron su a hemi hnu hian achil zui ni athudon ani bok Assembly Deputy Speaker le tui kumbial tu MLA Engineer Lalrino Machuan vo in khan a bial chunga chingchip mual pui le chingchip veng hluna puan thui na hmun a hong chingchip mual pui le chingchip veng hluna MHEP buat saya puan thui na hmun hon na huna hian bial tu MLA le Deputy Speaker Engineer Lalrino Machuan meichia ten kuthem thiam na konga an hmason na chu ramle namba ka khotlang hmason na kaidon poimo takani ti soin kuthem thiam thil chu tu ma in ruk bausak theilo thil ani awangin apoimo hle ti asoya tunlai shilengin minti buaya wangin tum angle be sei ang takin sarkar malak na kal theiri lo ma se kuthem thiam na le skill development lama na sataka malak zel ani ti asoi bok he huna hian mual pui le chingchip veng hlun branch roi tu te chuan bial tu MLA in chingchip mual pui branch MHP te ta na puan thui zirna atana man tur puan thui khola pe chu anlom hle ti asoi bokani he huna hian mual pui khotlang roi tu te le po sang sang ten khotlang tan mason na tura mamo sang sang te bial tu MLA hne na hian an lo thlena bial tu MLA hian an khotlanga mason na tho mek then khat te chu a hmuna atlo bokani Zoro shwai tu te chuan vo in khan chief minister Puzoram thanga chu a office a komin Myanmar ramin har sat na lian tak an to awanga kan unaw sa him na zonga Mizoram lo lut te chomdol dan tur chung chang an soipui vo in a chief minister an komna hian Zoro general headquarters right tu te chuan chief minister le a tho pui te malak dana lom thu an soya tundin hmuna kan unaw te Mizorama mani sahim na zongin thahnem tak an lo tlan lu to ti soin lo la lu tumpo thahnem tak an la om thu te kan unaw te sahim na zonga Mizoram lo bel tu te thamwang taka anom theinan te eile India na tur thlenga an bai vai lu tuk lo nan ti tur oma piang le a theidan ang lo chan pui turin chief minister hi ngenani heiba ka hian central sarkar lamin refugee status a pek theina na chakta ka malak sak turin an ngen ngal bokani chief minister chuan Myanmar atanga kan unaw lo lu te hi an shereng ti soin Mizoram sarkar po in a thei anga an lo pui thu asoya central sarkar po an nor reng thu soin foreign ministry lama an nor na sat thu te central sarkar po an nem viau to thu te Mizoram lo bel te chu thamwang taka tura adu thu te Zoro shwai tu te hi alo shilani COVID-19 shidar zel tur ve na atan samachanga Mizoram luna sai hapui vi chu khari ani
Hemi chungchang a hiang Scholarship District Magistrate thu chho ina tarlan danin COVID-19 tho ni na awangin tunlain India ram hun sang le Mizoram chung district sang ate shikayan pun chho zel awangin Scholarship District chung le Mizoram chung ami puite kan lo himjok nan state then oma samachanga Mizoram lu na sai hapui vi antipoint chu tu na changa thule om ma khar ani ti atar langani. Health Minister Dr. Arlal Thanglia hovin nimin khan SAD conference shola Mizoram COVID-19 din hun clear how na nayani Home Minister Pulal Chamlia na le sarkar mi poi modang te antelani. He huna hian India rama COVID-19 second wave lo luar le mekin Mizoram ahmong dan soi hovani tun hnaya Mizoram COVID-19 positive case pundan report ngai thak ni in March ni somni pakwa sang ni somni pakhat changa April ni som panga sang ni somni pakhat in kara positive zahni somnga pasari muchwani in lengpui airport lo thleng jinga positive za som muchwani anjing mi somriat pali hi lengpui airport an ron thlen lima lengpui airport screening point na rapid antigen test manga muchwani in midang somni parukhi lengpui airport screening point na rapid antigen test negative anwa positive ti muchwale anni vireng te kaltlanga ronnu jinga positive somni pakwa muchwani in anjinga mi somni pathom hi screening point na positive ti muchwa anni midang parukhi screening point na negative anwa positive le anni kan mun screening point na positive pani muchwa anni zo khothar kaltlanga ronnu screening point na negative anwa positive le si pakhata ombok positive muchwa thar zongjong jinga za som panga hi twal chunga muchwa anni kumin January thakhan positive za som nga paruk muchwa anni February mi som nga pakhat March mi som nga pathum April tha ni som pali thlengin positive mi zahni somli paruk muchwa anni bok he thut kho ma hian lockdown puan rup arem chan lo wangin atul dana zerin containment zone micro containment zone puan thin ani tur thu tarlan ani Mizoram COVID-19 shi hwar chak dan thlirin mi puite chetvel na khwakhir atul ba ka chung kwa thian ho le pol anga thil ti khom le pui pun na hwai ho chungchang te soi hovani sarkarin atul angin ruak manna siam zui don ani Mizoram lu ka entry point changa ron lut te uluk le khawle zwala lo endik atul thu soyani COVID-19 sample test tun INS zo ka kalpui atul thu le random testing kalpui atul thu soilan ani bok COVID-19 dauna konga yendai lo na chungchang soi ho ni in hemi chok jang khai tura volunteers lak le chu chief minister in aphal to thu tarlan ani Mizoram kaushan shwai tu te committee MKH3 shwai tu te po in COVID-19 dauna konga sarkar malak na cha anti thu soin sarkarin mi puite himna ata na ruang manna an siama piang chu chata ka zomzel an tum thu an soyani Nimin Khan Mizoram sample sang ni zali somriat pakhat en fiale ni in henga chang hiang COVID-19 shikai mi somni panga mu chwale an ni anjinga hian shikai na shiat lo mi pariat zet an om Nimin Khan ZMC Laboratory sample zali pakhat en fiani in COVID-19 shikai mi pali mu an ni anjinga patni te hi shikai ne na income nai na nei ni in midang patni te hi an chanchin kim changla shiat lawan ni Nimin Khan district shanga chunet laboratory sample somli pakwa en fiani in shikai mu chwa anom lo thung heti la hian Nimin Khan Mizoram hun shanga rapid antigen test mangin sample sang ni somthum pakhat en fiani in henga changyang COVID-19 shikai mi somni pakhat set mu chwa le an ni Aizol kanan venga shikai pasari zet muchwani in shikai to tenen income nai achanga shikai an ni hengba ka hian aizol ko pui veng shanga shikai mi pariat muchwa te chu shi an kai na shia te ni lo thung Nimin Khan Sir Chief District ka shikai mi pathum honi in Scholarship District ka shikai mi patni mu an ni bok Voin Khan Mizoram shikai mi panga te chu enkol dam an ni vele heti hian voin tlaidar nga thlenga Mizoram COVID-19 shikai muchwa chu mi sangli zasari somli pasari ni in henga chang hian mi sangli zali somriat pasari te chu enkol dam ani to shikai mu chua atanga za zela somkwa pali point pali pakhat te chu enkol dam ni to in tuna hian shikai enkol lai mi zahni somnga pathum an la oma shikai jinga nun na chan mi som patni anom to bokani khati zong kha serche wang khwa kan ti chua thei chu ni